Hoofnuus vanaand, aanvalle in die Midde-Ooste gaan vir 'n derde dag voort met geen einde in sig vir die eskalerende konflik nie. Minstens 6 mense sterf toe 'n gebou in Ormonde, suid van Johannesburg, ineenstort. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die dodetal in die konflik in die Midde-Ooste neem steeds toe op die derde dag van aanvalle tussen die VSA, Israel en Iran. Volgens die jongste syfers is meer as 550 Iraniërs in Israelse en Amerikaanse lugaanvalle dood. Die konflik het Saterdag begin. Intussen is honderde duisende reisigers wêreldwyd gestrand weens die konflik in die Midde-Ooste. Dit word as die grootste wêreldwye lugvaartontwrigting sedert die COVID-19-pandemie beskryf. Meer as 8.800 vlugte is reeds deur verskeie lugrederye gekanselleer en meer as 12.300 vlugte is reeds vertraag. Werksaamhede by veral groot internasionale lughawens, insluitend in Dubai, Doha en Abu Dhabi, is opgeskort. Lugruimtes in Iran, Irak, Israel, Jordanië, Kuwait, Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate is gesluit. Die golf dien as die wêreld se mees kritieke lugruimtebrug tussen Europa, Asië en Afrika. Byna elke groot lugredery, insluitend Emirates, Etihad Airlines, Fly Dubai, Qatar Airlines, Air India, Indigo, British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Virgin Atlantic, United Airlines en Qantas moes vlugte kanselleer of na ander roetes herlei. Unfortunately, our whole trip from our school canceled it, so we're no longer going to Dubai. Yep, there's no more Dubai trip in the future for us, unfortunately. But I don't think there are going to be many Dubai trips happening very soon. Die meeste vlugte word nou via Saudi-Arabië herlei omdat 'n gedeelte van die lugruimte steeds oop is. Voor die konflik het sowat 4000 geskeduleerde vlugte per dag in die streek geland of daardeur beweeg. We cannot get into contact with anyone. We're trying to go home. That's the only thing that we want. We're trying to avoid any conflicts, but we're really worried because we don't have anything to know right now. Sowat 90.000 passasiers vlieg daagliks met Emirates, Etihad en Qatar Airlines. Intussen het 'n KwaZulu-Natalse reisagentskap minstens 150 Suid-Afrikaners, die meerderheid van hulle wat pelgrims na Mekka was, oor die afgelope 48 uur teruggebring Suid-Afrika toe. We had pilgrims from Cape Town, Johannesburg and Durban, and that was a group of 50 pilgrims, just one flight. And we had to bring them back home on the services of Egypt Airlines, an African carrier that came to the rescue, and they obviously brought our people back home. Groot ontwrigtings is aangemeld deur passasiers van Suidoos-Asië, Brittanje, Indië, Suid-Afrika en Australië. Intussen het die Amerikaanse minister van Verdediging, Pete Hegseth, vanmiddag bevestig dat 4 Amerikaanse soldate reeds in die aanvalle dood is. Hy het hom ook by president Donald Trump geskaar in sy uitspraak dat hy glo dat die konflik waarskynlik 'n paar weke sal duur. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. Hegseth het die Amerikaanse soldate wat tot dusver gesneuwel het, as helde verklaar. As the president warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell, and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. Intussen het Amerika hernieuwde aanvalle op teikens in die Iranse hoofstad Teheran gedoen, terwyl Israel 2 aanvalle op Hezbollah-beheerde gebiede in Libanon uitgevoer het. Volgens die Libanese regering is 31 mense in die aanvalle op Beirut dood en sowat 150 beseer. Hezbollah het gister 4 pyle op Israel afgevuur om weerwaak te neem nadat Iranse opperleier Ali Hussein Khamenei en lede van die Iranse regering Saterdag in 'n aanval op 'n regeringsvesting in Teheran dood is.
Sirenes is ook in verskeie stede in Israel gehoor, maar volgens die Israeliese weermag is al die missiele wat van Iran afgevuur is, onderskep. In nog 'n verwikkeling het Kuwait se magte 4 Amerikaanse vegvliegtuie in 'n klaarblyklike misverstand afgeskiet. Al die vlieëniers kon daarin slaag om met valskerms uit te spring voordat die vliegtuie neergestort het. Kuwait het die voorvalle bevestig en sê 'n ondersoek is aan die gang. Die vliegtuie is afgeskiet kort nadat Kuwait missiele van Iran onderskep het. Die Britse eerste minister Keir Starmer het vroeër Amerika toestemming gegee om Brittanje se lugmagbasisse in die Midde-Ooste vir sy aanvalle op Iran se teikens te gebruik. Starmer het bevestig dat Britse soldate en vliegtuie deelneem aan wat hy genoem het gekoördineerde verdedigingspogings om sy land en sy bondgenote se belange te beskerm. Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. 'n Britse lugmagbasis is later in Cyprus in die ooste van Griekeland deur Iranse hommeltuie geteiken. In Qatar is 'n gasaanleg en in Saudi-Arabië 'n olieraffinaderry getref. Terwyl verwag word dat die oorlog nog etlike weke of selfs maande kan duur, het Maersk, een van die wêreld se grootste skeepsmaatskappye, al sy skepe uit die straat van Hormuz onttrek weens toenemende veiligheidsbedreigings in die gebied. Die straat wat tussen Iran en Oman geleë is 'n deurgang vir olieuitvoere in die Midde-Ooste na ander lande. Sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas word deur die straat na ander lande vervoer. Kaapenaars wat in die Verenigde Arabiese Emirate woon, sê hulle is vreesbevange en onseker. Dit terwyl die konflik in die Midde-Ooste alwyer uitkring. Talle Suid-Afrikaners is vreesbevange met die konflik. Knowing that bombs and missiles and things are going off around us, and you never know where they can hit next. That confusion, I can't describe it. I've never been in this situation even in my life, and to be honest, I'm very scared. I'm nervous. It is quite a scary state to be in, considering that the UAE is such a safe country and has built the regime on being so safe. So I would say, how do I feel? Stressed. I feel confused. Verskeie reisigers het hulle frustrasie by die Kaapstadse internasionale lughawe uitgespreek oor 'n gebrek aan kommunikasie van die lugrederye waarmee hulle vlieg. I just can't speak for myself, and for myself the situation is unbelievable because nobody help us. That's the problem. Yeah, normally we have rights. They have to bring us home. Yeah, they can book us to another airline, something like that. My persoonlike gevoel is dat jy weet dat die rede vir die invalle vir my bietjie vaag is. Jy weet, ek voel net hulle trek almal van ons nou in 'n ding in wat niemand by betrokke wil wees nie. Kaapenaars het hulle menings gedeel oor Amerika en Israel se aanvalle op Iran en Iran se teenaanval in reaksie daarop. There should be no war now in the Middle East. And the only thing the world that need is the peace. They must just leave Iran alone. Intussen sê Kaapstad Toerisme, hy monitor die situasie. Our teams are on the ground at the airport working alongside AXA and airline partners to assist passengers with information, rebookings and guidance. We strongly encourage travellers to check directly with the airlines before heading to the airport. Kaapstad Toerisme sê sy onmiddellike fokus is om toeriste by te staan wie se vlugte gekanselleer is. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Said Abdullah Husseini van Johannesburg is ook bekommerd oor sy dogter wat in Iran woon. Hy sê hy het 5 dae gelede met haar gepraat. Since the beginning hours of Saturday, where the first message came from my daughter on the family group that we have, that some explosions are heard here, but I'm far from the place. Don't worry. Probably this is going to be the last message I have sent.
but I'm safe. But since that time, I tried every facility. Like I called using my cell phone, normal communication on a normal call didn't work. Die Suid-Afrikaanse vrou moes skuiling soek nadat sy 'n harde slag buite haar woonstel gehoor het. Sy het slegs 2 weke gelede na Dubai verhuis om haar besigheid uit te brei. Next thing, my phone is now buzzing and there's sirens from my phone telling me that I need to take cover as soon as possible. There's been possible threats, possible missiles, like take cover now. Die Suid-Afrikaanse komediant Dylan Olivier is ook in Dubai gestrand. Hy sou 'n aansluitingsvlug na Australië haal. I've never seen a missile in real time, in real life. That's not my normal. I don't think it's anyone's normal, and it shouldn't be anybody's normal. So when it did happen, myself and my friend weren't sure what was going on, but then as soon as people started messaging, we checked the news, we checked local reports, checked on social media, and there were various missiles being intercepted. I was panicking, obviously, but I didn't know how to react. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat Oopot se verslag oor die 2020 inbraak en diefstal by president Cyril Ramaphosa se Palapala wildsplaas is gedeklassifiseer. Die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Kachalia, het in 'n antwoord op 'n skriftelike vraag van die ATM in die parlement gesê, die verslag is reeds op 2 Februarie gedeklassifiseer. Kachalia sê Oopot het gefokus op die gedrag van die polisiebeamptes wat die saak ondersoek het en nie die inbraak en diefstal nie. Hy sê die Oopot-verslag is nie vir die publiek se oë bedoel nie en dat toegang slegs deur die korrekte regsprosesse verkry kan word. In Pretoria het 3 senior amptenare van die Nasionale Departement van Gesondheid in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof om borgtog aansoek gedoen. Die valke het die verdagtes in hegtenis geneem na ondersoek na bedrog en diefstal van meer as 1 miljoen rand. Die maatskappy aan wie die geld betaal is ook aangekla. Borgtog van R10.000 elk is aan die 3 beskuldigdes toegestaan. Die familie van die bekende Suid-Afrikaanse televisiepersoonlikheid, Ian Von Memmerty, het bekend gemaak dat hy sy eie lewe geneem het. Die 61-jarige Von Memmerty het in 'n reeks Dying for a Better Life op Facebook en YouTube voorspraak gemaak vir individue wat self wil kies hoe en waar hulle hul lewens wil beëindig. Hy het in een van die onderhoude erge finansiële druk, die verouderingsproses en die emosionele tol wat dit geëis het om sy ouers se lang en pynlike sterftes te beleef as die belangrikste redes vir sy besluit gegee. Von Memmerty was veral bekend as die aanbieder van die Strictly Come Dancing reeks en beoordelaar van SA's Got Talent van 2009 tot 2012. Hy word oorleef deur sy vrou van 34 jaar, Vivian Lawrence, en hulle 2 kinders. Ons berig oor 'n gebou wat in Ormonde, suid van Johannesburg, ineengestort het en die ad hoc komitee eis dat Paul O'Sullivan weer voor hom moet verskyn. Dit en ander nuus net hierna. Altesaam 6 mense is reeds doodgevind nadat 'n gebou in Ormonde, suid van Johannesburg, ineengestort het. 2 beseerde persone is na traumahospitale geneem vir behandeling. Aanvanklike berigte dui daarop dat minstens 12 konstruksiewerkers op die perseel was toe die 2-verdiepingsstruktuur in mekaar getuimel het. Die oorsaak van die ineenstorting van die gebou is nog nie bekend nie. We've got 3 individuals that are still missing under the rubble, and then one has been rescued, and then 2 were trapped. So, but now one has been taken out. They've been taken out. Remember the one that had a slab that was resting on top of his leg. That one has been rescued now. He's receiving the attention of the paramedics. That's what we actually have at this point in time. So the 3 missing people, we just wanting just to clear everything up and then start looking for them. The dog unit is here from the SAPS. We're going to be looking for the 3 individuals that we cannot account for. Die sittings van die ad hoc komitee is vandag opgeskort nadat die politieke middelman en omstrede Noordwes
Sakeman Brown Mogotsi nie opgedaag het om voor die komitee te verskyn nie. Mogotsi het aangedui dat hy siek is, maar het nog nie 'n doktersbrief ingehandig nie. Intussen het die komitee gesê die private ondersoeker, Paul O'Sullivan, sal donderdag sy getuienis voortsit nadat hy verlede week sonder toestemming uitgeloop het. Die komitee het eenparig besluit dat O'Sullivan aangekla moet word van minagting van die parlementêre gedragskode. Hy kan moontlik ook strafregtelik aangekla word. Die EFF-leier, Julius Malema, het reeds 'n strafregtelike klag teen O'Sullivan gelê. Die ad hoc komitee sê O'Sullivan gaan donderdag kom verskyn, vrywilliglik of deur 'n hofbevel. Die komitee het hom Vrydag ingelig dat hy moet terugkeer. I can also confirm that a request for concurrence has been prepared for signature by both the chairperson of the committee and the speaker, should Mr. O'Sullivan not comply with the committee's invitation. Volgens 'n regsopinie kan O'Sullivan moontlik vir minagting van die parlementêre gedragskode aangekla word. The Constitutional Legal Service Officers is of the view that Mr. O'Sullivan has potentially committed a statutory offence in terms of Section 7A, read with 27 of the PIPLA. Furthermore, Mr. O'Sullivan has potentially committed a statutory offence in terms of 17(1)(c)(1) of the PIPLA. Volgens O'Sullivan was daar 'n ooreenkoms dat hy verlede donderdag teen middagete die vergadering sou verlaat. Die getuienisleier het dit ontken. It could have been much better conveyed, and certainly to simply get up and leave without having completed his evidence and certainly without any permission from the Honourable Chair and the Honourable Members of the committee, it was unacceptable. Komiteelede is dit eens dat O'Sullivan steeds aangekla moet word van minagting nadat hy die sitting sonder toestemming verlaat het. Now, him appearing on Thursday does not mean that that offence falls away, and we would support that. We still look at what action that can be taken with regards to that. The fact that he's decided to come and appear again voluntarily does not cancel out that he was in contempt of Parliament. Mr. O'Sullivan is coming back. Let us cover the issues with him that we wish to cover and finalise the matter. O'Sullivan se persoonlike assistent Sarah Jane Trent sê dat die selfoonrekords wat haar verhouding met die vorige Oopot hoof Robert McBride op die lappe gebring het, wederregtelik gebruik is. McBride, O'Sullivan en Trent word daarvan beskuldig dat hulle in die geheim saamgespan het om die voormalige waarnemende polisiekommissaris, generaal Komotso Palane, uit sy ampt te verwyder. It is important that the committee must put the question about this alleged romantic relationship between her and Mr. McBride. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebello Mosekile, verskyn môre voor die komitee. Die DA-parlementslid Siviwe Kwagube het haarself verkiesbaar gestel vir die pos van adjunk-federale voorsitter van die party. Sy dien tans as die minister van basiese onderwys en is die DA se voormalige hoofsweep en nasionale woordvoerder. Die DA se federale kongres vind op 11 en 12 April plaas. Partylede sal onder meer 'n nuwe federale leier, federale voorsitter en voorsitter van die federale raad kies. Die uitvoerende burgemeester van die Kaapstad Metro, Jordan Hill Lewis, het homself verkiesbaar gestel as die moontlike opvolger van die huidige federale leier, John Steenhuisen. Intussen het die DA-leier in Gauteng, Solem Simanga, sy naam in die hoed gegooi vir die pos van federale voorsitter. Motoriste sal van Woensdag af meer moet opdok om hulle motors vol te maak. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het vandag verhogings in brandstofpryse aangekondig. Beide grade petrol styg met 20 sent per liter, terwyl diesel tussen 62 en 65 sent per liter duurder sal wees. Die prys van parafin sal ook 44 sent per liter meer kos. Die spanning tussen die VSA en Iran is van die faktore wat tot die hoër internasionale oliepryse bydra. Internasionale oliepryse het vandag met meer as 42% gestyg, wat tot nog stygings in April kan lei. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
sportnuus volg net hierna, as ook die weer vir môre, bly gerus ingeskakel. Aan die einde van vanaand se bulletin. Ons groet tot môre aand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref mooi weer kom voor in die sentrale dele van die land, asook die westelike helfte, met versprei tot wyd verspreide buie wat voorkom in die noordwestelike dele van die land. Lig tot matige wind kom ook voor langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie kom voor in die verre noordelike dele van die land, met oggendmiskole wat voorkom in dele van Vrystaat, KwaZulu-Natal, asook in die grootste dele van Oos-Kaap. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in Limpopo asook in Mpumalanga. Hierdie weerwak geld ook vir môre en dit kom voor in Limpopo. Dit gaan gepaard met sterk wind, swaar reën en haal. Toestand is ook gunstig vir die ontstaan van veilbrande en dit kom voor in die suidelike dele van die Vrystaat. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature vir vanmôre. Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Pretoria het 'n minimum van 18 en 'n maks van 25. Johannesburg en Springs se maksimum is 24 grade. In Limpopo verspreide buie kan verwag word. Anders is warm. Messina en Bella se maksimum is 25. In Mpumalanga onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is, so wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kitsvloede. Anders is koel tot warm in hierdie provinsie. In KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor. Pietermaritzburg en Durban se maksimum 26. Kokstad se minimum daar is 7 met 'n maks van 24. In die Oos-Kaap 'n sonnige dag kom voor, anders is warm. Graafrenet se maksimum is 32. Oos-London se minimum daar is 15 met 'n maks van 28. 'n sonnige dag kom ook voor in die Wes-Kaap, anders is warm. Glen William en Beaufort Wes se maksimum is 29. Kaapstad se maksimum is 22 grade. In die Noord-Kaap 'n warm tot baie warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 35 grade in Appington. Calvinia se minimum is 6 met 'n maks van 29. In die binneland en die Vrystaat verspreide buie kan verwag word in die verre noordelike dele van hierdie provinsie. Anders is warm. Welkom in Bloemfontein se maksimum is 29. Dan laastens Noordwes. Enkele buie kan verwag word in die provinsie. Dit is ook warm. Wolmaranstad se maksimum is 30, asook Swaziland, Tosca en Bloemhof se maksimum is 31. Dis in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.